The TSF held a press conference at the Agartala Press Club to announce that it will observe Black Day on January 8. The day marks the anniversary of the 2019 police firing incident at Madhabbari, which left several indigenous youth injured during protests against the Citizenship Amendment Bill. The TSF leadership confirmed that, like previous years, a commemorative event and protest will be organized in the Madhabbari Dasharam Kami area. The observance serves to honor the sacrifices of those injured and killed during the 2019 agitation and to reiterate the community's ongoing concerns regarding the Citizenship Amendment Act. The press conference was addressed by the central leadership of the Federation, including Hamulu Jamatia, General Secretary John Debarma, Vice President Bibas Debarma, Manish Debarma, Manilal Debarma, Alijoy Tripura and Prafula Debarma. General Secretary Hamulu Jamatia emphasized that January 8 remains a stain on the democratic fabric of the state. TSF 2019 Chini Citizenship Amendment Bill noti TSF under the banner of NATO jeng statewide haike notice ganangui strike call khajak afro state government brutally open fire without warning. Aro jaga sini 6 innocent student peacefully protest khai tangpro borona saka guli na. So TSF as salno sung kosom sal noi tag busung ito play. Boni bagai ang sini lukurong na ang koiga musugo. Niro komono pogay tatang jung TSF le pogya. Haipon niro no busung ito play raga musugo. And taklay jung TSF simia. Chini logo wo kebangma student organization tong social organization tong boni bagai ang nirok jotno no koi nai nirok khaige o movement support khaige ni bagai jung pogai thang ke chini future generation chini movement oron no pai ge thang na government of India te government of Tripura ma busi nai te chungam ma busi nai जों सबना प्रेसार होथाय निराव मुगै माने बांग्लादेश नक सखजा खांके गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर गाइटिने रिएक्ट खाइगो खाइबने निजेनि हावनो indigenous people रो बोथार जागो कक जागो आमनि जस्टिस क्रै बनबाय जों मा बुजिनाय we are fighting very peacefully chini demand peacefully जों demand खाइ दं but youths they know two ways tabok sung peacefully khaitong violence thangka who will be responsible for that government of India te government of Tripura responsible ngai na yang saklai tabok boni bagai chung khana dasram kami khumulungo chung kosom sal palai nai boni bagai jotto student organization social organization nirono chung invite khagi manjaga ni bagai जों अ सालनो पगया गय जों बरम खालाय थांथाय बनि बागै जों निरनि लगे नांगो आं अमन सानाय जों खा खायगो निरन जों लगे माना ननै ते अरचिनि लगे TSF MSU KSU YCA मिजो कन्वेंशन ते गोबां अर्गेनाइजेशन दं जों बरनो वेलकाम खायगो बरनो पाइपले हामबाय बरक सपोर्ट खालामनानै बागै ते बरक जों बाय खाना जॉइन बखने कोनबाय तेवैसे पाइपले हामबाय जों खाना जों चिनि 11 AM चिनि ब्लैक डे जों आरो दसराम कामी खुमलंगो पालाय जागनाय जों प्रश्न खायजा खाय जों गाजा दाबा जोंनिया हास्ते मनि डॉक्टर सीएम डॉक्टर मानिक शाहानि जे स्पीच लुका सामनो बहुत क्लियर न सागा जे एक शेड्यूल दाना के फॉरेन लैंग्वेज वाइज कोन दिनो आबनो खाया হয়তো বা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট বা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট ইসলামিক খানি সেগাবন বাই রাজি তো গাবন বাই চেষ্টা খানে তো ফরেন স্ক্রিপ্ট ন বড় কোন মতে কোন খায়া মানে ন তাও সামস নাইদি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এন্ড ইভেন অরুণাচল ইফ আই এম নট রং বড় কি এছেদলা হাজাক দে তাবক जों TSF তো जों এছেদল সায়া ইটস এ স্টেট সাবজেক্ট স্টেট ম্যাটার आंचिनि मिनिस्टर MLA तंगनाय रंनो बांकोयगा मुसु जों चिनि बरक रक जों वासगो अम नेशनल लेवल अब हाइफानो
state no cabinet passing kan ke te chini je MLA minister tongnai ro boro bo to saklai ma bole na boro bo to support phunu ma public ro boro no sungtai jung chini TSF jung je mansa jung demand khai but government atango boro bo ma sungtai bole jung nuka omosimia chief minister to royaine sagate ek chedolo royaine sa nijeni boroksi opos khaigara public ro boro no se wrong is sungtai. The student body has called upon the indigenous community and various civil society organizations to join the Black Day observance to show solidarity with the victims of the Madhabbari incident. Pure report, Chini Khorang.